Dobrodošao u novi klipu. U ovom klipu ću da vam pokažem jednu stvar, ali samo jednu stvar koju YouTube krije od nas. Sada, kad odete na YouTube, ukucate why YouTube freeze YouTube vs Freezed 301. I sada, znači nikakav drugi klip, samo ovaj buduju, ovaj Denecutan 301 vijestu. I vidite sada. Vidite sada. Evo vidite, znači vidite ovdje 301 prikaz. A ste čorovi, ste čorke, brate, gledaj 301 prikaz, znači ovo je stvarno jedan čudan easter egg. A iako klip ima 173.000 lajkova, znači ovo stvarno, nemam pojma koliko ovo beg, evo, vidite. Kaznite YouTube, brate. Znači eto, to je malo bolesno ispalo, ali vidimo da li se drugdje negdje to desilo. Ovdje nije se desilo 100%. Daryl here. I'll bet you're trying to figure out why your video is frozen at 301. Ovo ima 386.000. Well, in this video, not only am I going to show you why it freezes at 301, but how YouTube actually works globally. Stay tuned. Znači, eto, to je to od klipa. To je samo bio jedan glitch što se dešava u jednom liku. I pomenem da će onda poludi sada ne šta. Evo, ne znam, ako se ovo desilo nekim ljudima, novi update samo da vide. Novi update, ništa posebno tako. Samo ove ljude sam subao. Naravno njega sam subao. Njega. I Srbijane. I to je to od klipa, ako vam je svidio, obavezno bacite jedan lajkić. I čao.